Mindat Kahdohnak Faak SAC Ralkap ni insom li Hrawnga an Khangh November ni kwa thok in Mindat Chung chim brotherhood le SAC Ralkap karlak Kahdohnak achuak SAC Ralkap ni Mindat Chung insom li Hrawnga an Khangh tia thai asi Mindat Chung Kahdohnak achuak ni chwa le sang in pasha le ni tlak le sang insom thum Hrawnga chu SAC Ralkap pol ni an Khangh tia tol chung mi pakhat ni achim Kahdohnak SAC Ralkap le ni drone fighter jet le weithol van long zong aman na ni chung voi zakha Hrawnga van long in bom athak chang kapni Kahdohnak athimi an umlo thai asari lo na in Mindat le falam chim brotherhood le SAC Ralkap anika chu ma cha thlaza kan champyak u tia chim brotherhood ni thlacham somnak atwa Chim brotherhood le SAC Ralkap karlak Kahdohnak hin chim brotherhood le in AA an ital lo thai asilo SAC Dirkamh Ngaitu Ngaimi Shwe chu SAC Palek Lila ni an Tlaih SAC Dirkamh in Facebook Telegram le TikTok bia phun achim langmang tu Ngaimi Shwe chu November na kwa SAC ni an Tlaih tia thai asi Ngaimi Shwe SAC atan Ngaitu asina in Shenram chaklai SAC Ralkap pol sungnak an ton hnu in min ong han chu asoi sil langmang ton kaimani ralboizik twan ninglo atha dau lai tia Ngaimi Shwe ni ati min ong han man thak kha alu atan ama lu he atar min ong han ni banluang aput liaw man thak zong asar kan ulhan hi teluk in arak thlun chun tuksum ase changkau lai tia naite khan atar than SAC Palek ni Ngaimi Shwe chu an Tlaih ning sanglau in mi thang chat nak upadi pauma 505A in taza an chuai tia thai asi KIA ni Abiapi Ngaimi Ramri Khua Pakhat alak than Kachin Special Region 1 ummi Abiapi Ngaimi Khua Pakhat chu KIA ni November ni sha alak kho chang tia thai asi solo peng ummi lansi khwa chu November ni kwa KIA ni andau athai jing November ni sha jing lei an lak kho khwa ummi SAC Ralkap pol chu khonglam phu lei anjam di na Kachin Special Region 1 hin SAC Ralkap le P2 sit sakhan ngan pathum apathum ning in KIA ni an lak kho di chang Kachin Special Region 1 Ramri Khwa Abiapi big asami kampai ti khwa long hi lak ding atang chang tia thai asi Raldohnak Thawng diklo than loading in chim brotherhood ni Theihternak atwa Mindat le falam Kahdohnak kong he pe Tlaih in adiklo mi Thawng trial le thla loading in chim brotherhood ni November ni hlei thum Theihternak cha achwa November ni kwa thok in Mindat le falam kho chung ummi SAC Ralkap sakhan na chu Pakhat te kan ka na atu tiang kapni kar Kahdohnak Faak tia chim brotherhood ni zapi Theihternak atwa atu liaw chim brotherhood Raldohnak Kahdohnak he pe Tlaih in adiklo in trial mi Thawng diklo than mi kan hmu na cha chubantuk in trial le than loading in kan in nol na tia an langtar adik fel mi Thawng le Tainak Thawngpang na chu chim brotherhood le ni achan chung kan rak than lai tia Theihternak an trial Operation CB min in kalpi chu ama mi falam le Mindat khwa Kahdohnak CB le ni bom kan hal na cha hoi kombu cheu khat ni an Kahdohpi ti zong Theihternak an trial chi CDF-Hakha ni SAC helicopter amai le se Rawk in an ka kho Tilim Operation for Dirkamh nak cha CDF-Hakha ni akalpi mi Operation SAC Ralkap helicopter pakhat chu amai le Rawk in kan ka tia CDF-Hakha ni alangtar November ni hlei ni CDF-Hakha ni thlali chung an chol chang nak report an chwa chu report chun achung lei bantuk in an langtar hi asi Thawng ni kulali July ni hlei ni in November ni hlei ni tiang thlali chung CDF-Hakha ni SAC Ralkap somnga la pathum kan tha kho na anung in paruk kan Tlaih na hleili kan hliam na SAC Palek le Ralkap hlei thum ni CDF-Hakha sin CDM an Tuah SAC MI-17 helicopter kan ka amai le se kan show kho ti zong an langtar
Thali chung a may thal zun somli le zun thum an lak kho i CDM arak tua mi hani zun kwa an rak iput adi lak a 60mm MA15 le M79 tal in Shyam nam zun som nga le zun hi kan lak tia CDF-Hakha ni alangtar tilim operation folio a SAC Ralkap pol than tlang leikal kholo ding in CDF-Hakha ni som riat le ni hi chung an khamna pin a Hakha le timit kar a ummi kaiwan zuang SAC Ralkap sakhan le kiam tlang SAC Ralkap sakhan zong CDF-Hakha le CNA ni an rak lak tia thai asi MDF le AA ni CNA le CDF-Mara sakhan pakhat an lak tol chung minu pakhat athi lai len pi le sapo khwa kar lak a ummi pinchel khwa i CNA le CDF-Mara sakhan chu November ni hlei khat zan lei a MDF le AA ni an lak tia thong kan thai tol chung mi pakhat ni zan lei suimilam pathum shong a AA le MDF ni an rak daw shampi le drone zong an hmang suimilam pakhat fai shong ani kap tia achim kapni I Kahdohnak achwa liao a khochung a atlami shampi rong a tol chung mi pi ni zipar anunnak aliam I hliamma apu mi khwa mi cheu khat zong an pinchel khwa sakhan in CNA le CDF-Mara pol chu nu a an tol I chu sakhan a chun MDF le AA ni hmunma an khwar chang tia khwa mi ni an chim Mindat a Kahdohnak a Faak I SAC Ralkap ni in zale somnga shong an Khangh chang November ni kwa thok in Mindat khochung a Chim Brotherhood le SAC Ralkap karlak Kahdohnak a chuak I SAC Ralkap ni Mindat khochung in zale somnga shong an Khangh chang tia thai asi tol chung mi pakhat ni nithum chung pe tlai in SAC Ralkap pol ni in an Khangh I in zale somnga shong chu an Khangh chang lai tia kan ruadam asana in zeiza ngai an Khangh ti mi hi fiang fai in thai a hari tia achim November ni hlei khat chun zong a SAC Ralkap le Palek pol ni Mindat khovelnak lam kyang kap a ummi in pol chu da si an toi I an Khangh tia alang hlat in thil sining amhu tu tol chung mi ni an chim Kahdohnak a SAC Ralkap le ni drone fighter jet shampi le weithwal van long zong amhan na I November ni kwa in ni hlei ni tiang a atlom big bomb voi zakhat athak chang November ni kwa thok in falam khwa le Mindat khwa la Kahdohnak chu Chim Brotherhood ni an thok I atu zong a operation kalpi chwa ma asi tia November ni hlei thum a Theihternak an Tuah